Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puh apa sinan cira? Nyolun tengah tibuk becunnya. Busi, berani Kanada kah sinan? Kenal kau? Anak payah lungo. Ina remeh tit. Ngon lun inan. Tebal lagi oleh lun sit. Atas cik hang kerja wow hai buci yang raya menghaba ke kacau agam kerja kafe gede. Alah ya buci palih. Kaban berusaha keri agam hai. Beh? Kecil foto jadah, baik kamu ngaku-ngaku undang. Jadah kau foto. Kau pegah nak jadah Ruhul Fatah Telimum. Kau pegah, pak jadah, cik kau foto no. Aku biar nak apa? Kau le saya pungo dengan haba ke aku pungo mendung bina ulama tuhu. Bina ketua-ketua celek bui-bui tegut. Tesut tilu mendung. Maka habaraya dengan habaraya ke hawanya nalu tegai korupsi. Maka kah rai tro ke dengan peng korupsi. Urang mu ilme anak pegah drog mu ilme. Urang mu ilme munafik le nan kreh hinan. Purti pukau burung hukum burung tujuh dum. Kreh ilme ke pegah. Purti pelara burung tujuh dum ke pegah kreh ilme kena buat lun. Ha? Pu tugas ke ti bro kagam. Ke pegah kreh ilme. Urang mu ilme. Hana pernah drog maku drog ilme. Ulama menancit hana pernah maku drog ulama. Urang mu ilme hana kedupa drog bahwa mu ilme. Tapi manusia munafiknya jino kerja mengaku doi ilmu, kerja mengaku doi ulama. Ya subhanallah. Baik munafik je ke umat Islam. Umat Islam hana giyu bangga-banggakan diri dan hanggebi. Hanggebi ria umat Islam na kedupu. Nya keduk lam dayah ke pegah ayah ke kedua. Tapi hukum hana kedupak pedu. Alah ya gampang. Busi, kau pegah dalam hadis. Al-takabbul alal ma takabbir sadakah busi. Sombong ya tu hurung sombong sedekah. Jadi lun pu sombong draw atu draw ke lun tengah lun mu sedekah buci. Jadi wajar le apa sombong draw dia atu draw ke tengah lun sedekah nyo tengah lun mamai. Menyangon draw ke. Cik tua tak pegentul lah bal. Baik kaya ti hadis, lam hadis mandum betul. Tapi utak perutih dalam munafik dum hana dipertimang lam hadis. Baik kaya ti hadis. Hadis mandum riwayat Rasulullahnya mandum betul. Ya, tapi hana katanggapi pu bermakna lam hadisnya. Yang melaksanakan. Hana kelaksanakan yang lagi lam hadis. Baik kaya ceramah kena kaya ti hadis kena baklun nak kabut kitab kuning, kitab hijau, kitab tikurung jigat. Ha, hana pu kaya ceramah kena baklun. Kutri yang toh ulama warisatul anbiya, yang toh ulama suhu dan yang toh perti Islam munafik. Lundri hana payah kah purno. Ilun wali ku ulama. Jadi kon label kata ayat ti label hadis kena baklun. Bah? Draw ke je muka beut lanjut. Pukul pegah. Muka beut lanjut ke. Muka beut Quran lanjut. Minta Quran hadis. Kau baca Quran lanjut ke. Kecil baca Quran dia kau ni dengar. Kaya tobat lun, kaya tobat ya kementong baik toto bak burung tujuh, kaya tobat ulama-ulama suhu ile baik toto bak burung tujuh. Nah, lun hana payah kaya tobat kerana lun hana bersangkutan dengan hukum demokrasi. Yang lun lawan you know perti-perti kah yang kong-kong pekong hukum demokrasi, perti gure-gure kah yang dong-dong bak pintu berhala laknatillah, yang kenyan yang boleh lun lawan. Yang lun hana mesti kaya tobat ile but kesyirikan yang kau pubut le gure-gure kah le. Yang baru lun bertobat. Karena lun kalau pernah lun persyirik, lun pu wajib yang kesyirikan, kalau pernah lun pegah yang kebatilan, yang hak, anak tahu pernah lun pegah. Yang tapi gurai-gurai wakahnya perti-perti burung tujuh hibli. Payah takun kafe mi jakrung dum. Ha, jadai pekong burung tujuh dum. Hukum-hukum berhala jadai pekong. Bahkan dipuwajib dalam pilpres. Maka yahkah dan anak murid-murid lain mungkin diikut gurai-gurai munafik dum. Ya, perti Yahudi menterban dum. Ha? Pakai hati dengan hadisnya, dengan hadis je, dengan kata taklim je hana suah ke dibat lun. Lun toh yang toh ulama, lun toh yang toh umat Islam yang betul, yang sahih, yang sah takun umat Islam. Yang kong burung tujuh putih manusia munafik dia pegah umat Islam kan. Kau wajib kunnya. Putih Islam munafik yang pukong dong bak pintu penguasa. Kau wajib menyetor ke sama amdum.
Dayah-dayah kutut pinah kitab suci Al-Quran. Kutut ubena dayah-dayah Islam munafik dum. Putih dayah-dayah kufar yak pegok peng dum yak pegok bisnis dalam dayah dum. Abusi. Dengar na yang pegah dalam buat media. Roku rupanya cik urang pungo busi. Urang gimana urang kata try abang mobile Kanada le plung ke. Alah ya buci big ke takit roku urang. Abusi. Nyan kan. Ngapa halu nikah kak ke ile. Yan betul. Baik kat ceramah ke gop. Nya keluarga roh ay ceramah. Ingat hai busi, ada mati ke kena waceh dengan puo. Yang penikah mak kah ngaya kah jamun ulama busi. Yang tu mana kah tengah punya mati kena puo busi. Anak tanam ro kehinan. Kau ingat hai busi. Sadar ke tiga lagi mentang ngomong golang kiamat donya mentang buka pintu taubat ke kun ku ulama. Kana tayang ke ulama. Iban ke kun ku ulama ile. Si bro-bronya ulama nyan si got-got tanya orang awam busi. Si bro-bronya bur ulama si got-got tanya orang awam nyan busi. Buna ketupu lero ke. Kepegah na ka apa Quran ngadi jut ke Quran ngadi pun tamputan kamai. Menyo Qur'annya nak kah yo baca ngong gure kah jit lun pedu tapi long hana pule lun jak lafazkan hadis. Ngong manusia munafik yang ditipu hadis namun hana dilaksanakan lagi hukum. Hana pule. Nyan munafik sun lagi kenyan. Hadis ditipu, hukum ditipu tapi hana dilaksanakan yang lagi hukum. Yang kenyan putih Islam munafik. Hana tu bangga dengan le ditipu bafi je kafai kitab suci Al-Quran nyan. Belum tentu ya surga. Mihana ka pekang hukum po gadak ka mafai jit itu bir roh kelam punggung kelam tunte diterima amal ke. Ya me mentong mendahoh ba hukum dahud mentong pekang hukum berhala hang diterima ibadah ke. Na ke depu. Ke be riate ngo YouTube lun hana lun you subscribe hana lun you like. Yang na pu akhiri. Hana pu akhiri jangan mandum berkehendak po da Allah. Hana maksud lun yak pegah peng, yak minta peng. Yang lun pegah yang hak. Yang lun lawan puriti Islam munafik lagi-lagi gurih wakah. Ya. Jaithat bangsa mulia, bangsa Aceh kedepeluh pikiran dengan video lun. Alhamdulillah. Kadituri yang toh ulama warisatul anbiya, yang toh ulama suhu laknatillah. Ya, jadi di antara dua boh ulamanya nino bangsa Aceh kadi timang-timang. Jadi behirin dengan video lun. Bajing lun lebih munafik longkah awakkah. Yang cok video lun yang kayak abanan lun yang kah sebut nan lun. Yang kawakah yang munafik putih Islam munafik yang galak cu video gap fitnah hati gap mupat lo mete gap. Yang keperti awak draw ke. Yang kon bagian abusi dikena ulama suhu dihujah ulama suhu. Karena apa kon dihujah ka melewati batas kezaliman karena memfonis aduh orang lain. Maka lun hujah. Ya, perkara hujah ulama suhu laknatilahnya nyan urusan lun dengan pod Allah kon urusan awak drog. Okey? Kedupu katham yang kedupu dikah kau lun temena abak komen yang dua lehedro. Putih Islam munafik yang kalau anggap kafir duman. Kon Islam. Yang sokong lun merpuluh ribu alhamdulillah tinobat lun. Behana kedupu meretuh ribe urung tokong lun. Si putih tuha muda bantaboh keluarga na yang tokong lun. Yang bengih yang komputer anu bui duma anu pencuri tujuh anu korupsi anu tengkui mum calek dum. Yang putih anu PNS dum yang bengih lun. Tapi menyo anu putih betul-betul yang anu tengku malam. Insya-Allah golong pernah bengih. Golong pernah dikhen kelun. Golong pernah dikhen kelun. Cuma Islam munafik lagi-lagi awakkah yang seperti penyembah berhala burung tujuh, burung gepeng. Yang ke awakkah seperti kamu murtad dum. Behana kedupu. Na kedupu. Ada lun temong esensinya pihana pule peng idun. Kecok kekah peng pun na pule ke YouTube lun kekah. Kujuk papasu 3 bek 2 kitinan. Ilung hana lung harap peng dino demi Allah ku hana tho bayu YouTube lun. Baik ka puki dikah lun ku harap peng ino ba YouTube piu-piu hule ba. Piu-piu hule. Gaji lon gaji gubernur Aceh gaji lon ni no. Hana pule lung gaji ba YouTube nya.
Gaji draw within put ama ino lun kerja tino alhamdulillah. Baik ka pergi di kah lun kon tiagam celet-celet tino. Kon tiagam mita pegapeng age-age bui lain cok video lun cu upload peduk ba YouTube online yan you like you subscribe. Yan kon bagian abusi. Video abusi punya abusi kolek peng tino dung put ama sit peng. Tapi hana perlepeng abusinya. Ha? Yang boleh ku peluah bangsa Aceh pikiran nak ditui ulama suhu nak tilah dan nak ditui ulama warisatul anbiya. Baik ka ulama. Apa ulama munafik du mat. Putih bui-bui segut. Menya betul ulama kayu rom kutuk dia kayu berdoa kayu bui yatin dia kena buat lun. Lun berdemi Allah lun terima memang nyan ulama yang lun hujah lun siap berdemi Allah bah gerong kutuk ada lun dia Allah. Kibar lun pegah lam. Pegawakah kejut. Belagi lun pegah. Belagi lun kun kejut. Ha? Kejut kun. Hanatong pernah dalam sejarah tino ha. Hantong pernah dalam sejarah. Ha? Gempa ke peruh tempat ibadah oleh Allah hantong pernah dalam sejarah. Cuma khusus di Aceh tegai. Ha? Masjid. Puncak masjid ke peruh oleh Allah. Ha? Tempat dayah kufar ke peruh oleh Allah. Nyan tanda. Pertelun geram kutuk oleh Allah. Segahlam kejadian gempa di Aceh yang heret masjidnya kalun hina ulama suhu. Laknatilah. Kon ban banyo viralun. Ikah ban gadrilun. Tun warbe di kurung belahnya gadrilun. Viralun hana kedujan nikah. Media lun hana kedujan nikah.